سرخط مهمترین خبرها: وزارت معارف روسیه خواستار کم کردن نرخ امتحان سپاری برای مهاجران شد. در 9 ماه به تاجیکستان 800,000 سیاح آمده است. آیا این واقعیت دارد؟ و مصلحت پزشک: در هوای تغییرآمده ماه نوامبر ساکنان باید چگونه خود را از بیماری حفظ کنند؟ درود بینندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 15 نوامبر است. وزارت معارف و علم روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ امتحان گرفتن از مهاجران 5 برابر کم کرده شود. در حال حاضر مبلغ امتحان سپاری برای گرفتن حق اقامت موقتی یا اجازتنامه بود و باش در روسیه 5,900 روبل و برای گرفتن اجازتنامه کار یا پتنت 3,800 روبل مقرر شده است. در حالت قبول شدن پیشنهاد وزارت معارف روسیه، نرخ سپاریدن امتحان 1000 روبل مقرر می شود. سر از سال 2015 مهاجران برای گرفتن پتنت یا دریافت حق اقامت در روسیه باید از زبان روسی، تاریخ و قانونگذاری این کشور امتحان سپارند. وزارت معارف روسیه با تکیه به قانون فدرالی درباره وضع حقوق شهروندان خارجی در روسیه پیشنهاد کرده است که نرخ گرفتن امتحان 1000 روبل مقرر شود. دوره اجرای این پیشنهاد از 1 سپتامبر سال 2024 تا 1 آگوست سال 2027 اعتبار دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که دوام 9 ماه سال جاری 802,000 سیاح به تاجیکستان آمدند. خبرگزاری دولتی خاور با تکیه به آژانسی آمار نوشته است شماره آنهایی که همچون سیاح وارد تاجیکستان شدند نظر به همین دوره سال گذشته 17.1% زیاده است. آمارهای مقامات تاجیکستان درباره ورود سیاحان به کشور همیشه بحث برانگیز بوده است و برخی آن را زیر شبهه گذاشتند. سال گذشته مقامات گفتند که به کشور بیش از 1 میلیون سیاح آمده است، اما منتقدان میگویند که همه آنها سیاح نیستند و بسیاری از شهروندان ازبکستان که برای دیداربینی نزدیکانشان به تاجیکستان میآیند همچون سیاح ثبت نام میشوند. حکومت تاجیکستان اعلام کرده است که برای رشد جهانگردی در کشور تلاش دارد و نهاد مستقل با نام کمیته رشد سیاحی تشکیل کرده است، اما کارشناسان و بعضی سیاحان بارها تنقید کردند که در کشور شرایط ضروری برای جهانگردان فراهم نشده است. حکومت ازبکستان لایحه قراره را به بررسی عموم پیشنهاد کرد که پرداخت کمک پولی به نمایندگان ساحه فرهنگ و صنعت از جمله جوانان ایجادکار را هنگام خرید منزل یا ساختمان خانه پیش بینی می‌کند. طبق لایحه به نمایندگان بخش فرهنگ و هنر ازبکستان هنگام خریدن خانه طریق ایپاتک 50% ارزش مبلغ از حساب درآمدهای علاوه‌ای بودجه دولت کمک کرده خواهد شد. حجم این کمک مالی برای ساکنان قره‌قلپاقستان تا 192 میلیون سوم و برای ساکنان شهر ولایت تاشکند تا 245 میلیون سوم معین شده است. این لایحه که در سامانه سندهای معیاری و حقوقی ازبکستان نشر شده است، بحث‌های را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به بار آورده است. کاربران گفتند حکومت به جای کمک به نمایندگان علم و معارف که شرایط آنقدر خوب ندارند می‌خواهد به سرآینده‌های دارا یاری رساند. حرارت هوا در ماه نوامبر زود تغییر می‌یابد و شکایت‌ها از گرفتار شدن به بیماری‌ها به خصوص بیماری‌های راه‌های نفس در کشور زیاد است. چی باید کرد تا در چنین وضع باد و هوا خود را از بیماری‌ها ایمن نگاه داشت؟ خبرنگار رادیوی آزادی به صحبت یک پزشک تاجیک رفت و در این باره از او پرسید. موسم تیراماه این خودش موسم خروجگیری بیماری خرانیکی میباشند. بعد لارینگ، تراخیت، خروجگیری برانخیت، سرعت شدید روی نفس با ماندن گیری بسیار میشن. سبب بسیار شدید این بیماری ها فصل تیراماه فصل تغییرآوی باد و هوا است. نمناکی زیاد میشود. باد و هوا در دوام روز میتواند که چند مرتبه تغییر یابد. گرم و خنک شود، بارانباری شود، باران نبارد. نورسایی روشنایی آفتاب، پست شدن ایمونیته، استرس سبب‌های اساسی پیدا شدن بیماری‌های موسمی یعنی اینکه بیماری‌های راه نفس، لارینگ، تراخیت سبب‌های اساسیش همینا میباشند. ساکنان در چنین شرایط باید کدام قاعده‌ها را رعایت کنند تا خود و نزدیکانشان را از گرفتاری به بیماری‌ها ایمن نگه دارند؟ راه پیشگیری تمام نمود بیماری‌ها این یکم طرز استعمال خوراک‌های سرخیزا، خوراک‌های سرویتامین باید در همین موسم مردم استعمال کنند. با آب و تاب بدن، با کارهای جسمانی، با درس‌های جسمانی مشغول شوند. در جای جمعیتی بسیار بودوباش کردن این یک سبب اساسی پنجشوی بیماری‌های سیرایتی یعنی که بیماری‌های همین موسمی میباشد. هنگام گرفتار شوی با بیماری‌های موسمی با مثال با زکام، با
دیگر بیماری‌های مفصلی خود معالجه نکنند و به نزد طبیب مراجعه کنند. هنگام خود معالجه کردن نادرست اگر معالجه کنند میتواند که این بیماری آرزوهای خشونت در بدن همین آدم مونند. بیماری راه نفس اساساً راه گذارشون راه هوایی قطرگی میباشد. با همین بیماری ها گرفتار شدن شخص باید در یگان حجره علاهیده زندگی کند و بودوباش کند که دیگر آدمان را از سرایت همین بیماری ها پیشگیری کند. علامت های این بیماری ها اساساً برای دانستن شهروندان بحالی بیمه‌داری، شوریدن آب بینی، سرفه‌زنی، عطسه‌زنی، بعضا وقتا میشود حرارت بدن بلند میشود، اشتها گم میشود. هنگام در خود مشاهده کردن همین نشانه ها هر یک شهروند خواهش میکنیم که به نزد طبیب شناسشان اساسا به نزد طبیب عائلویشان مراجعت کنند و خود را و دیگران را از همین بیماری ها و عاقبت های بعد همین بیماری ها امین نگه دارند. کودکان و پدر و مادرشان از همین بیماری ها امین نگه دارند و از پدر و مادران خواهش میکنیم که کودکان خود را به موادهای سرغذا تامین کنند، با آب و تاب دادن بدن و با کارهای درس‌های جسمانی بسیارتر فرزندان خود را مشغول نمایند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت 10 عضو یک گروه قاچاقبر مواد مخدر خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این نهاد در گزارش تلویزیونی گفت گروه نشأ جلاب انا چوانداز با انتقال مواد مخدر از تاجیکستان بر روسیه مشغول بودند. نظر بازداشت شده ها وکیلان دفاع یا نزدیکان آنها فعلا دسترس نیست، اما پلیس تاجیکستان آنها را به قاچاق بیش از 1.5 تن مواد مخدر بر روسیه متهم کرده است. در گزارش تلویزیونی وزارت کارهای داخلی گفته می شود که نخست ماه اوگوست امسال یک عضو این گروه محمد علی کاملوف با 55 کیلوگرم هروئین بازداشت شد و بعد این دیگر اعضایان گروه نیز دستگیر شدند. پلیس تاجیکستان میگوید که این گروه دوام 10 سال اخیر مواد مخدر را از افغانستان دریافت کرده به واسطه تاجیکستان به کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل مخصوصا به روسیه انتقال می‌دادند. درباره رهبر این گروه شخصی با نام عظمت همرایف معلومات زیاد در دست نیست. تنها گفته می شود که او 58 سال داشته ساکن شهر ترسونزاده است. او قبلا بالتایف انا همرایویچ نام داشته است. معلوم نیست که عظمت همرایف و نزدیکانش در این باره چی نظر دارند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 نوامبر را فرا میگیرد. 15 ноябри соли 1972 яке аз 9 чарха ё агрегати нерӯгоҳи барқи обии Норак ба кор даромад. Сохтмони калонтарин нерӯгоҳи Осиёи марказӣ соли 1961 сар шуда буд. Сарбанди 300 метраи он то соли 2013 баландтарин дар ҷаҳон ба шумор мерафт. Аз лиҳози иқтидор бо нақшаи тавлиди 11200 миллион киловатт-соат барқ дар сол, Норак тавонотарин нерӯгоҳи Осиёи марказӣ буд ва солҳои зиёд беш аз 70% барқи Тоҷикистонро истеҳсол мекард, вале солҳои охир он танҳо то 3000 киловатт-соат барқ дар сол тавлид мекунад. 15 ноябри соли 1995 низомиёни дивизияи 201 Русия бинои додгоҳ, додситонӣ ва шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Кулобро иҳота карда, афсари руси боздоштшуда бо гумони куштори як занро озод ва 4 ходими милисаро асир гирифтанд. Кашокаш танҳо бо дахолати президентҳои Тоҷикистону Русия ҳал шуд. Русия ба Тоҷикистон 40,000 рубл ҷубронпулӣ пардохт кард, вале ба қавли таҳлилгарон ин ҳодиса огаҳие ба мақомоти тоҷик шуд, ки дар сурати бархурди манфиатҳо Русия метавонад мустақилона даст ба амалиёти ҳарбӣ занад. мақомоти Тоҷикистон моҳи ноябри соли 2015 гуфтанд наздики 1900 шаҳрванди ин кишвар ба сафи гурӯҳи давлати исломӣ пайваста дар қаламравҳои Сурияву Ироқ меҷанганд. бархе фарзанд, ҳамсар ва ҳам модарони худро бо худ бурданд. бовар меравад ки баъди пок шудани қаламравҳои ховари миёна аз ҷангҷӯёни давлати исломӣ аксари онҳо кушта шуданд, вале ҳамоно садҳо зану кӯдакони бесаробон мондаи ҷангҷӯён дар зиндону боздоштгоҳ ё урдугоҳҳои Сурияву Ироқ нигаҳдорӣ мешаванд. رادیوی آزادی تصمیم گرفته از سلسله ویدیوهای آموزشی را درباره دانش‌هایی که هنگام گرفتن اطلاع و جدا کردن خبر درست از فیک به شما ضروراً پیشنهاد کند. اینک درس دومی سواد رسانه‌ای تقدیم شما می شود.
замони моро замони хабарҳои фейкӣ мегӯянд. таи 7-8 соли ахир воҷаҳои фейк ва ҳам фейк ньюс аз маъмултарин воҷаҳое ба ҳисоб меравад, ки вирди забонҳо шуданд. истилоҳи фейк ньюс яъне хабари ҷаълӣ дар расонаҳо ончунон зиёд истифода мешавад, ки яке аз қадимтарин фарҳангҳои забони инглисӣ Коллинз онро воҷаи соли 2017 эътироф кардааст. ахбори фейкӣ ё ҷаълӣ чист? маънои калимаи фейк агар хеле осон карда гӯем, дурӯғ гуфтан ва фиреб додан аст. дар шабакаи ҷаҳонии интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳама бештар дар бораи фейк ньюс ё хабарҳои фейкӣ сухан меравад, яъне хабарҳое ки бофтаву сохта ва ё ҷаълӣ мебошанд. аслан хабарҳои фейкӣ падидаи нав нест, аммо асри рақамӣ ё диҷиталӣ ба онҳо як платформаи ҷадиди қудратмандтарро барои дастёбӣ ба миллионҳо нафар мухотаб додааст. ахбори ҷаълӣ нусхаи зиштари ахбори бад эҷодшудае аст, ки маъмулан барои пиёда кардани ҳадафҳои гуногун интишор мешавад. иттилооти дурӯғин ба мисоли гурге дар либоси гӯсфанд аст. аз ин рӯ ин мисраъро бояд ҳамеша дар хотир дошт. ман аз гурге ки мепӯшад либоси меш метарсам. бешак хабарҳои ҷаълӣ барои ҷомеа хатарнок ва зарароваранд. ахбори фейкиро кӣ ва барои чӣ интишор мекунад? мақсади фейкҳо ё касоне ки фейкҳоро месозанд фоида гирифтан, ҷалб кардани таваҷҷӯҳи корбарон ба сомона ё платформаи худ ба мақсади пур кардани қиссаи худ ё лаззат бурдан аз коре аст, ки анҷом медиҳанд. фейкҳое ки манфиатҳои сиёсиро дунбол гирифтаанд, маъмулан бар пояи як нав низоъ эҷод мешаванд. ҷангҳое ки дар ҷаҳон рух медиҳанд, низоъҳои миллию мазҳабӣ, низоъҳои дохилии сиёсӣ, ҳамаи инҳо аксаран боис мешаванд, то иттилооти бар дурӯғ пахш шавад ва рӯйдодҳоро ангеза бахшанд. ҳадафи аслии паҳн кардани фейкҳои сиёсӣ ба дурӯғ бовар кунонидани мухотаб, ноором кардани субот, тухми нобоварӣ коштан дар ҷомеа аст. дар ин кор одатан аз ташвиқгарон, шахсиятҳои маъруф, инчунин аз троллҳо, корбарони гумноме ки ҳадафашон барангехтани баҳсҳо ва хашмин кардани корбарони дигар аст, истифода мешавад. сабаби дигари эҷоди фейкҳо чуноне зикр шуд, манфиати молӣ аст. маъмурони гурӯҳ ва ҷомеаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ, сомонаҳои иттилоотӣ миёнаҳол ва ё камбағал ва гурӯҳи муайяни блогерон дар ин кор манфиатдор ҳастанд ва дар фейкбозӣ ширкат меварзанд. зуҳури фейкҳо дар муҳити расонаӣ дар ҷомеа воҳима, изтироб ва ҳисси номуайяниро ба вуҷуд оварда, одамонро гумроҳ ва ба амалҳои беасосу аксар вақт хатарнок ташвиқ мекунад. чаро мо ба фейкҳо бовар мекунем? бино ба таъкиди коршиносон, мо бештар ба хабарҳое эътимод мекунем, ки ба андешаву бовари мо мувофиқанд, аммо дар баъзе ҳолатҳо на танҳо мавқеи худи мо, балки афкори роиҷ дар ҷомеа низ таъсир мерасонад. ҳамчунин чанд омили дигаре низ вуҷуд дорад, ки эътимоди моро ба фейкҳо тақвият медиҳад, аз ҷумла нарасидани афкори таҳлилӣ. мавҷудияти афкори таҳлилӣ имкон медиҳад ҳақиқат аз фейк фарқ карда шавад. ҳолати эҳсосотӣ. агар ҳангоми хондани хабар зери таъсири эҳсосот монед, ин ақлро тира мекунад ва шумо ба хабар камтар аз лиҳози интиқодӣ бархурд мекунед. сатҳи пасти саводи расонаӣ ва дарки равандҳои расонаҳо. дар ин замина фейксозон хуб медонанд, маъмулан одамон шубҳа доранд, ки воқеият аз онҳо пинҳон аст. аз ин рӯ ба осонӣ ба овозаҳо ва иттилооти бар дурӯғ дода мешаванд. фейксозон аз ин осебпазир бо муваффақият истифода мекунанд. беҳуда намегӯянд, ҳақиқат дилгиркунанда аст, аммо дурӯғ ҳаяҷонангез аст. хабарҳои асл аз дурӯғро чӣ гуна мешавад муайян кард? муайян кардани фарқи хабарҳои асл аз ҷаълӣ хеле душвор аст. дар ин бобат коршиносони мухталиф тавсияҳои гуногун медиҳанд. албатта бораи ташхиси фейкҳое ки дар сатҳи ҳирфаӣ сохта шудаанд, боз ҳам мутахассисони ҳирфаӣ ё худ дастаҳои далелсанҷӣ бояд машғул бошанд. аммо як хонанда ё корбари оддӣ чӣ гуна метавонад худро аз таҳдиди фейкҳо муҳофизат кунад? маъмулан хабарҳои фейкӣ бо сарлавҳои пурсарусадо ва кликбейтӣ ба мисли олимон аз натиҷаи таҳқиқот шок шуданд ё шумо ҳеҷ гоҳ ба ин бовар намекунед, паҳн мешавад. муаллифони ин гуна матлабҳо ба ҷои он ки иттилооти воқеиро пешкаш намоянд, мехоҳанд ки шуморо ба чизе бовар кунонанд ё шакку шубҳаро эҷод кунанд. дар матни ин гуна хабарҳо хатоҳои зиёди имлоӣ ва иштибоҳҳои чопӣ ҷой доранд. дар бисёр маврид дар дохили матн ҷумлаҳои пурра иборат аз ҳарфҳои калон ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳ ва содир кардани ин ё он амал ба назар мерасанд. маъмулан дар ин гуна матлабҳо замони интишори он нишон дода намешавад. ҳамчунин номи муаллиф ва манбаъ зикр намегардад. инчунин фейксозон аз доманаҳои шубҳанок ва номҳои таҳрифшудаи сомонаҳои машҳур, ки ба аслашон зоҳиран монанд аст, истифода мекунанд. ба ҷои хулоса, на фақат сарлавҳа, балки хабарро пурра хонед.
манбаи хабарро омӯзед, бубинед ки онро кӣ навиштааст. агар лозим бошад ба манбаъ муроҷиат кунед. бовар ҳосил кунед ки шумо расонаҳои воқеиро мехонед, на сомонаи қалбакӣ ё матлабҳои ҳисобҳои қалбакиро дар шабакаҳои иҷтимоӣ. ҳеҷ гоҳ барои мубодилаи пайвандии матлаби шубҳанок ё ба иштирок гузоштани хабарҳои тасдиқношуда шитоб накунед. омӯзед ки то чӣ андоза дар матлаб усулҳои дасткоришуда истифода шудааст. ба ҳар як иттилоот, бахусус иттилооте ки ба эҳсосот дахл мекунанд, аз назари танқидӣ бархурд кунед. таваҷҷӯҳ кунед, оё хабар манзараи пурраи ҳодисаи рухдодаро тасвир мекунад, оё дар он чандин дидгоҳ ва назар пешниҳод шудаанд. агар вазъият танҳо аз як дидгоҳ ва ба эҳтимоли зиёд ба хотири манфиати кадом шахсе тавсиф шуда бошад, ин ҳушдор аст. барои муҳофизати худ ва пешгирӣ аз паҳншавии иттилооти ҷаълӣ мо бояд қоидаҳои оддии баррасии дурусти иттилоотро риоя кунем. он гоҳ худамон на фирефта мешавем ва ба дигарон низ кӯмак мекунем ки фирефта нашаванд. иттилоот ва тафаккури интиқодӣ. чаро тафаккури интиқодӣ муҳим аст? ин аст мавзӯи дарси минбаъдаи мо ки манзури шумо хоҳад шуд. бо дарсҳои саводи расонаӣ дар радиои озодӣ бошед. шабонарӯзи гузашта қурби рубли русӣ каме боло рафта, арзиши доллари амрикоӣ бошад бетағйир мондааст. субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон 1000 рубли русӣ ба 120 сомонӣ баробар аст. 100 доллари амрикоӣ бошад 1092 сомонӣ арзиш дорад. қурби расмии Бонки Миллии Тоҷикистон барои имрӯз чунин таъин шудааст. бинандагони азиз, моҳлати ҷудошуда барои барномаи навиди бомдодӣ ба анҷом расид. хабару гузоришҳои аз ин бештарро дар сомонаи радиои озодӣ бо нишони ozodi.org ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо кунед. то фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳдоратон.